o te whaatala whatu sa mole tunu pele e le neiva e ngā le aso. Whamalo le soifu manuia, whamanuia te fōi tau sang fōu, e le whaafonga mai ma le mai mua tāpō mai o siu tātu tunu mai e le atu Samoa. Ia e whape fōi i tupu mai e o lo whaafonga mai e tunu o mamao, i le whaonga ino ala ata ma so ta inga tau teknolosi o mwhai o na mau mai e nei whaasana launga. Ia e whaatalo whaalo i atu tātou komiti o whaahosei, whaavalawe tupu mātu ia, le Disaster Advisory Committee. Ia e whaapena fo i le National Emergency Operations Center po le N.E.O.C. I le whaafonga mai si o tātou tunu, ma loa al fo lau, o le nei ua sfulutasi aso, ia o le tātou wholonga ia Ianuari. Ia e eilu mātu tāofi, o lo o soifu o manuia pēr ma langi mātafi si o tātou o tunuu, ia mai lava i o tātou i whaatumutumunga o nuu ma la alfanga, o tātou matua tausi, ia e whapea fōi, ia le loa loa ma le malosi o nuu ma tātou fanau, ia ai matau lava, ia i le tāpo inga whaafeanga inga tāulangi o lo tala whaauto i so se tu o le tunuu, ia awal tātou whaiva o le host taulanga mō Samoa i le amatanga o le nei tausanga. O le polkalame mō mua nei o tātou komiti, ia mua manatu fōi. O le ua amataina alo ia ngā lue ngā almalo i le nei wā yasu an nafi, ia ma ua iei fōi le tāu whinga, se i whaafonga maisi o tātou utunoo, le tūlanga o taoto ai, ia le wha ngāsolonga le nei ngā luenga, ia o le ua atoa le lua tausanga, ia ua toa le lua tausanga talu ona whaasavalia ma whaangai oi tātou ngā luenga, ia ai mātou te manatu, ia e ua fia mō mia fōi si o tātou tunoo, ia ni whaamatalanga le tamai, ia mai se fōi o lomoina si o tātou tunoo, mai lava i whaeunga o le tausanga te nei, ia o le manatu ai leo o tātou komiti, ia se i mau fōi le hawa noa se i sa au si eise whailo inga ma la ini whaasara lau nei, ia ua mwhai e pēo na maua, ia le nei whai ngā pāanga ma so tau au watu, ia ina ia o atu whaamtalanga i si o tātou tunu o tāpo i mai, e iei le manatu, ia le ala fotuia i le whionga i le li fo mai, ia le ausa, Dr. Naseri, ia e sao noa i tūlanga sa iai, a tātou repatriation flights, o tātou malanga na auina mai u tātou tangata o lea e pēr manatua le tunu o lea so sfuru o te sema sa o mai e tātou malanga mole muli mai New Zealand, ia mai o ma le lua se lau i lātou na o mai iai, ia e le opo fo i pē lilo i whaafonga mai le tunu o, malanga mai fiti, ia sa maua aistasi o li talavou, ia ua maua i siama o lea asau no whaamaan malama e whionga i li fo mai, tūlanga nā iai, ia mai se foi il tūlanga o iei nei, ia siri talavou. Ia man whaasolonga atu i tātou wa ila au matuinga, ia o na whaai watu leo se mātala, ia ili whaatau tonga o tūlanga o tātou malanga, o whaatau to mō kuata mua mua o le nei tausanga fau. Ia, leo sa? Tau no ia lau whionga i. Tātou siri. Tēnā o whionga le tai whono, ia e whaatala whaatoi ma whaamani atu le tausanga fau. Malo ne o pasal lau ia me se fu se fa fo tapo e mai se tapo o tunu ia o le tūlanga pe o lo ia nei le fa mai tonu tapo o tunu talu mai lava le li tala vode na o mai le malanga le sa mai fiti i le aso iva o te se na ia ele ito ia lava se si fa mawina po o mau el whama. Pe ana se le fia el tātou o tunuu, o le malanga lea, na o so mai fiti da so iwo te se ma, e se lau tolus fu whapa se se lau mai ai. O le tō tele lava, o alo ma whanau, ia me se ole malo le tunuu, o whapa au i fiti, e ngata whai ngā ruengai, ia wa onga, ai o pa se se lea, ia sa amata mai ka wei na malanga o na nga ile i Los Angeles i America ia na
whao mai le wa ai fiti anga e mai lo se tatou tunu ia ona le o ta u mo wa I le sa nga tail tatou por kalama ma le fala u lo sa tau no mai pa se nei se nau tolu su mai fa ora tu su nga umo na fai e le tu wa mai le ia se sina mau e la tau no mai fo I fa tino tatou so nga I no tau no mai malava le fa le olo ia sa fa mawina fo I le ia se si ma wan fa mai pe te ane I le tolu ai o aso to e faalo e tatou sairinga ia o nana lia e ailo to tasil tangata ua maua mai e positive ala test ia maoleana whelua muliane ia o le ali I talavou rea ma Samoa lea nau so mai lana malanga mai Hawaii angai mai Amerika Fiji mai no Samoa o le tūlanga la le sa iai sa mai no tūna tato isolation ai tū mau ai pēr sa whapea whu na sa idea isi tangata e luas hulu ma le ono sa nofo vāvala lata I tono le vālile ia I le taimina sa uen malanga mai Fiti tauno mai Samoa ia luas hulu ono ne o to e whai ia sa ngau Yo mai lava I le aso na ate ai tu pa se se ato lusu ta se so ele ia I lava se si na maua pe ua mau el fama o sa I di linga o le ngase le alita le ule sa mo na maua e post ia pe on vai sa to e fai uma test to e fa monia ia o posti le COVID sa ave foi langa genomic profile I New Zealand ona mo mai ele o le variant o le delta ia sa pulea ona e vave ona pepesi e peita ia ni la foi le fatele o test le vale ma sa fatu mo ina foi fanga ia e mai a so dos frutas ele leva se passa se lo tele o le na pate o mai lo foi tua sa tawhia petu pula li talavou lea I le whai unga na masina I le wai teimi lea na testa I le aso luas furu valu te se maru ato e le luas furu aso tawhia ua test fatasi ma isi pase se sa dia e lo ua vai ale virus maulunga e sa me sanga na sini fatua mo vai lo ia nisi vaenga so was weekly positive then ia na tafia I pele o ia fa wa mo si lua to was ele va inga pe ma fa ia test o isi la so lua na so vai sa ko ran mo ia test so ro negative e to fa vanisia test negative ia na fatua fa lo le o na sala I to ilo na inga tano ai al temi ato le sa I tonu isolation I tonu frema ele ai la van ya un dia salona la so mo wale na mai na mai fa mai de faro ko tau fiva tau vela ya nisi vai no mo ele ai la va ya ni a una setele ena ia fa longoina ina ua mai a so e la solona valo Ianuari wa sa te ai tu ile so tolu mai a so lima o tu ona matutua me fule tun tu felicia test ne ia mautino a isa fa mautua ia la negative la test ia ona matutua fule o si si ntong fitinga ona Tui Puipui ne ia mafai ona fa o wai pea ia mai ia sanga de mu pea ia fai titi se ona pisia tu nisio tangata o le tūlanga la le o le tātou waa le na tau no mai le aso iwa o te se no mai fiti o le aso sfuru walu te se ia o le waa le na sau mai New Zealand wa muli ale na meta tangata mai New Zealand
e lua se lau fitu su fitu pasese no mai ai. Ia peia na whai atu e vai umaraka o testa le i o ese vai au kilani. Ia e leise si na mawai whale tonu. Ia tanu mai fu lea whai testi ma la valele no mo tanu mai. E sa whapea fu i o nei lo ai. Whātu mawina lava e le o yeise se maua. E na whāsara fu lea. Aso lufururu o te sema. I le aso lima talu o na nufu vavaia. O le aso sifuru wha. Ia ma le aso rona sifuru iwa. Ia se o lava le aso dua sutas. Asa mo e sa whai e testu mua. Pasa se ne lua se lau fitu sumal fitu. Ia ere ei lava se si o alia e. Pe mawai se positive. Ia le hoi la sa tita lau mai no i tui o la tu ai nga. Ia malo lo iai. Te minale nei. Ia ono o i tua umo le atu nuu. Le lua se lau fitu su fitu. Pasa se lea. Ia whapea foi. Ia pātia se intau no mai nā so iwa o te sema e se lau taulu sunga whāra whai. O leo, o whewhewai nei tua o tātou ainga ma tā whawai. O le malanga lena sauda so fito te sema wae pia ia malanga ia. O le waa sa tu sa mai Brisbane, Australia. Maru turu ia pātia se na malanga mai o le whapea fwere na mātou whaia. Sa siaki mua e le i tu. O e se mai ma Australia. Tau no mai fwere whātino lātou test. Ia whapea fwere o na ave i no whanga sa nofo wawai ai. O le lu i tau tele al te mini. O na ua putu mai wā. Ia e le o tele ni tātou whale an whai. O na tūna ia tātou pasese. Ona le whapea so se whare ave e siaki o ngā whare po tara whengai. Ia ona whaide o nā ave iei. Ia ina ua mai a so dosu tas. Pea na whaanga solo e whai ngā test nei. A o iei titono. E le ai lao se sinam Hawaii. O maua le whamai. O te mina le nei. Ia o le vaenga nā lea wana. Momo mai. Ia no hai tu. Asa o Christmas, asa o sulu lima. Ia, o se waile nā i a tātou test, ai mesia tātou tangata mpase se uma, na malanga mai le vai te mini o te sema. Mai lango nai hula le mawhanwhana o te mini, i leo e la vase mai o i tono tātou o tunu. Tu sa mai le amatanga o le pandemic, se o lia mai nei teimi. E lua ngase o whera rātou. Diagnosing tono tātou o tunu. Se ngase muri lea o le variant o le tauta. I tausaga atu i ona tua. Ia e le o mau tū lele variant. A se variant e se a o na iei. Ai whape sau I North America. I ka nata e tele na iei. Ai le se variant e whaingofia o na pepesi. O le vainga le vai ai nei. Ia le a tau te wharongorongo tātou lo. O le a sui ma lie ia le COVID-19 virus. O le ho e le variant fu le Omicron ne o vesiai. Le ho tātou wharongo I whalani o le wali ais. Le ho wharongo atu le si tu le ai. I le tū I sasai. O le hoi e le si ia le ai whātari a information. O anga ia mene o virusi e ati leo na whainga tāna I loa. A le mea mautino le te mine te le a le tātou puipuinga e maua mai tātou Tui Puipui. O tātou Tui Puipui ia o iwa suru ono pasene o tātou atumu. E te tau na tui, le eligible population. O mai au na tui momoa. Ai te tau na ato tui. Ai le vale suru ono pasene. Lea wa ato ia tui e lua. A tato waila o le sisa furu pasene. O le ae feo ai le ni tui.
a lele na ia o tasi fo'i ia e leo lava so na puipuinga ia tātou wa ai tātou whāronongo ia tunune o tangata ia maiti ngaina nei le Omicron ia malesi paenga leo o toe salalau nei le atu Europa ia o tangata ia chaida le atoa la tui ia po le matua ia stui o le Omicron ia leo tātou mautino nei tele na mama ia tangata ia aere o toala iti aiti ngaina ia tunu la ia o iai ai alfa te nga mo se tātou tunu o ai se fo ia tātou tino mo tātou fo i fausanga o tangata o tātou tunu o no maurunga le mai suka me toto maurunga ia fa pe fo le mai fatu tamaiti o le tino la po tātou te leirola ia ngā vai rusi pe au mai nei o le asa safa hafi ai le au la poa ma le au mai suka ia po le atau le o lai ia le po le ngalane na ina ia pera vea ia le tātou tino la poa ma o tangata e mon mai suka ma mea le afe sosoani i le vai rusi pe a te watau nu mai mena le tātou nu ngai o le mātou pito la au e tō alofa wha ato tō patou Tui Puipui o le anga i ruma o le a fō tā pena se teimi le masina fō po o le amatanga o le whai unga o le masina fō o le ua e le wha mai amateur na tui tātou whanau mai 5 tausanga anga i sururua wa le enga te sururua anga i sururua ia na o e ta pena nga fa pena o no va ai ai me tu pula langi maranga solo o fa ma o le fa o ta pena e mana mia fenga ko pusta tos ia a faila pusta ele ngalo felo eri ele a tornil tos serua ai sama e pusta oi e ai ele sa pusta ma wai mele e ta faia a to tu ta faila vai a to tu le lua ia le fatoa ngā lea le pusta ia oi ai le whapeo le pusta na e tasi ia na e mānasi e lea ia fofanga uma ia mo le ngai uma ia peo le tāua hoi nā tātou whatau tano le teimini tā pena pena maari e ai ia tātou mawhauwhau ia mese whina ngalo o le tātou atunu au ai le mawhai o na tupu nei mea pe au noa ma le maari lia i ai mare ina ngana ma lia le tātou watunu an whai whatino ai me se lava i e matutua ia o nga toe vai telefoni i whanau toa tele a tātou o lea te vai tuti furu pasene o sulu tātou watunu e tauna tui o lea pātene te ringese au lātou mawhau i le whatino i le tātou tui ia o lea lava tātou te se malun le vai tau o isi atunu o la o taitonu a lātou reis o le whama o matua i tinga haina le whama ia le asa o le mu tātou o le polenga na o saunga le mu ai ko tau whasi usi unga menge o pandemic e o al pandemic me tau no e le reila le o mai a tātou a le lava le tātou sauna o leo tātou whaia uma me tau tātou whaia ai le anga tau nu mai o le a tau te whaia wa ia pe tau te leo pupule iai ia tātou te pisi atu lea ia o tuai tātou taimi nā le tāua tātou arue whātasi ia whawhanga mai al tātou katunu ia o tātou ngā rengai whai whātasi le tua manu e le tūlongononga tō tātou komiti i ma mātou nei ia tono tāua hoi leo le loa whasoa mai a le tua i ma tātou whasoa ia soani e longononga pui ali se tātou atu ia au mai hoi lau tō whātua tuanga i tātou komiti ia hoi se vai o iai ia ili ai Kama moe au le atua le, mai ere malosi ma le loa whātino ai tātou aruanga.
ia o te roa sina tala pupu na anga whini. Ma luenga tatu o te roa lea foto e ta pena isi wa alele o mai. Te lea mai to ina ta maa matutua ma lea matu ino utua. O lea la ngona ine komiti lau tu tausaga. Wa lawa ia na wa alele a ultua meni wa alele. Wa ia tuia i nā tu no ave mala tu na Samoa. Lava ni Samoa e whaatinga auru ni ia tato. Ia ui lea ia ere mawhai lava o na tu ua tato ua tu no. Ia nei o tato tangata no monia. Ia fia lava e toi fia fui mai nei. Ia mai e lango mau i nei ere o lea tu no. Ia e se a hoi le moe le no ese le moe le tangata e lona ai ngamoni. Ia pe nasa le hona. Ia pa ho e sau tu mai tau na tau sanga pa whatama se upu. Ia na tu lava e matua atu ia tau tatu ngaruenga. Ia tau te whatasi pia o le ae whai tatu ngaruenga. Ia tatu ngai pe ruma. Ia so na te fono. I te fo ia te whamataranga. After tele ia o manato ia o whaafonga mai siu tātou tuno o tātalatu le tūlanga o tātou case na iai ia whaaftai tele i le tua whaaftai atu foil committee o sai e stau le lea lea whaaftai e le on sai o le kia o mawhainga kunga o tātou ngā luenga ia me se foi o lo tātou ina o tau mwhai atu o tātou ali mai tai fo mai ia le ua e te ai tua ia e whaafitai tele le tua talitono po isa tāpua ia i lo iai na i o mātua musi au ainga whaafitai o le nā ua whinangaro alofa le tua mpule alofa le tua ua e te ai tua ia o lo manuia ia ma ua mawhanawhana fo i le usa ma komiti nei o lo saonga le mbusi o tātu tuno musi au ainga le nā ua whape nao no tau whailoai o le tūlanga i tātu malanga i le kota mua nei o le tausanga o mai on fa mani el kabineta ia tātou malanga e fufu mai ia mo le amatanga o nei kota whaakalena mai a Ianuari e o atu ia mati ia tātou malanga o fufu mai Australia o malanga nei o tele o malanga ni o charter flights po o malanga tongi pau ave ia tātou seasonal workers ngā lulu e whaamai tau mai taimi tono Australia e dal malanga o fo ila so school fa ia o le masina le nei fa pena foi male so luas fulu o le aso luas fulu lima mai Australia le ia e ave uta tu tangata e ile malanga nai sa le aso fulu iva o le masina le nei mai Australia e fo e mai ini si o tanto tamfana o mai ala tu ngaluenga po konkalake e toi foi mai si o tātou tunu. Le malanga mai New Zealand lea e masani i tātou malanga e whaafoi mai i tangata po the repatriation flight mua o le aso luas furulua Ianuari. Le aso luas furulua Ianuari rongo inga o le aso tō nai muli le nā i oe o le aso, sorry, o le second last o le aso tō nai lono tolu le nā masina le nei fu mai e tātou malanga lea ia mai a Ianuari o tere fo ila malanga le nei ia e koe fo mai fo inisia tātou waenga fo ilea e la whainga luenga whaavai taimi ia i mai New Zealand ia manisi o le tunu mai e tong fitinga whaafo mai ia mai lantou fo i o le amaua mano e toi fo mai o February o tātou repatriation flight mai New Zealand o fu mai mo le aso luas furuono mai peia le sulus fulono February mai peia un tau fai atu fo istala le ausa ko mo fai ia ile vasanga ua le atu mau le tolu vai aso pa fo mai si tatu tunu tolu vai aso o tatu fa no fo isea quarantine for 3 weeks o le e iai ia ona le tulanga ma ale me u ko o so fai mai ile omicron ia e le tau fai lo ile tunu o tulanga na o nei da e ao po o lima pe ono ia ila tau mali liu fiti ia e lua hafe montupu active cases a ona nafia ia pe fasela montupu new cases lona winga o lea ua koe la vea po o le wha lua wha tolu
ia sia tunu tua o ia tu matanto ia a le ko fa ila to le na mari liu po to le msi se fa se kui o le sia li ina maliu a falan tu i kasi tu ina fai me ala le le fa fo mai si tu tunu kasi nga me o le ua to e mati ia ma wa to tele i o fai tio le tolu wa yaso tele i o fai tio o mai tanto komiti ai sia e ua so nga fa polonga ai ma to wa ia o le na ua tau fai atu le se tau fai tanto komiti a mu ia tanto ia o lo o Puipui e pea ma Malupuipui'a si tanto tunu mu fai ka ku feo ai solo ia ona o le ka mu fai ngol na lo ngolo ia nei ia foi la matatu malanga mo Australia ile asolua o February le susfuru ono February ia e fu e awina tuai tatu tanga lulue ia fa pe foi manisi o ilanto o mai kon kalate to foi mai o mati o le fu tatu repatriation flight mo mati ile susfuru iva o mati ko e foi mai e tatu tangata ia e fa pena foi malanga i Australia ia ile so se fulu ono mati mo le so lu mati malanga lana le u fa tulanga mo le a matanga o nei tausanga ia mai tilo bel tatu komiti fitu na inga o aso ia na ni aso e fa tulanga ia ia fitu na inga ma fisu ia inga waso ia e to fa fonga mai fu isi tatu tunu o fa ilo atu pe a fa ia ni suinga ia ile malangatu ma to foi mai o nisi o vai ngata ua ile fa fonga mai pe on se fie le na fa mai le tatu te le fia ngai nei mal tatu komiti o le vai aso le nei e lua fa o lo ta milo ile vasa pasifika o cyclone Cody ia lesa ui au tafa fiti ananafi ia mamakualo lo vai o mai le ia pito ile north o fiki south o fiki ia matasir maliu sa iai ia e fa pena foi la stasi fa le wa maka ngapu e le tu sai o Australia fa solo ku ile Queensland ngai lunga i Cairns ia o fana e lua Tiffany Elling o le fa le e tamilo milo nei le Pacifica ia ai peia foi on fai atu e ono a fia ile tunu i ni timunga malolos le a sila le tunu i timunga malolos mai ono ta fia ini si vaenga ele ia ono lo fia e foi ini si vaenga ele ia ma ini solonga pala ma timunga me la le pa io le tunu a o tanto iai ile o nga tono tam fainga fa ma ia o foi ni ela la to sila mal ma to baba ai ile puipuinga o tatou ainga me to tino ia i taimi e oso fai fu se i ni lo longa man timunga ole va ai mamao al tatou va ai taule ia e ono a fiesa mo i se a fase tas ia o nei me uma ia o tangata maila na va ai e pule hale atu wa o ia ona uma fa longo fa ia te ia e tatou te ta pena pea e tūlanga on timonga mangilo longa flash flooding e kupu fa fose e pe ona ia i foile mafitianga o taulanga ia pia i le tausaga te nei fautuanga masani mai tātou komiti fa puna le sua vai ia awane ia veta maiti au tafai me pu e ai le vai ma maisi ai river mouths ma tūlanga fa pena ia ma fa pena Puipui maisi o tātou tuno ia mai tūlanga i mea ai e whaavela le lei, ma tāu mawha whaavela le lei, ina ia oane e ia fia tātou i ni mai manawa, ia po le tai foi lea e whaiama lia e mai lea taimi ma lea taimi. Ia o Puipui ngā masani ia e sila mai lea tunu uolo o tau mu whai pēma ua e a foi e whaia talifofonga nei, ina ia ma whai pēma tau wha masani tātou, mei sei nei whanau a onga. Ia o le concept le ua iai live with COVID o ko ngā mea ngā le ua ngā i larolangi accept the fact that COVID is in the planet o le ua iai umo i larolangi atoa e le ko iai la se mea whapea fo i kaum whai kau ke ngofo i a ki e whapea it's only a matter of time
o lea wa afia umai la langi longa winga ia o swinga ia tau winga wi na adjust ia le soifua ma le ulanga le everyday ba le normal ka ko ia o le fai o tali fofonga ia ma to anga e fanau lima i so staimi pe a po le ala ia ina ia mau ase pui ngo tatou basic hygiene ia po tatou tu mamala uteli ina ia pui pe si tatou tuno ia o le nganga le o tatou committee fa fonga mai o Samoa i pa i o Samoa pe on sa no atu lausa ia na o samantou fa fitai o atu fa fitai te le la vai lo tu lango mai ia tatou feilo i fo inicio me feilo ai ma to fa malo mai se ai tapo inga ana i tatou tu tausi fa fitai atu pa i o le tuno te mai se fo i no fa fengainga ia ma o tatou matua fa fitai tele lo to no ftatalo o le nei o malo spele li fo mai nei ma le lo tatou committee fta mo nei fo il fono le tu la o ma vai o lo tau fai pel tatou nga luenga mo Malupuipui'a ai ma tau te mo mi pel te talo ma tapo i mai le tuno ina ia tau fai pel nei nga luenga pe on fai atu le ai fa salau tau sei'a tafa le finangalo le tua i siaso o la tamai ia ole au tatou vai ai to fo i lo langi stu langa le lei ai a fai fa umi vo ni tau sam ia ole fa pena lava ona tau fai nga luenga ia atonu ua mera le fala i fa fonga mai le tuno ia la fo i pe ni na ifsili fia sa no ai tatou ai fa salau ia on fa i o ile sta tu tala